Danes ne bo bučkina juha, danes delamo sočne mini bučkine rolade. Sveže bučke narežemo na enakomerno tanke rezine, solimo, da odteče odvečna voda in postavimo na stran. Bučke, ki so ostale od rezanja, damo v sesekljalnik, dodamo česen, parmezan in sušene paradižnike. Zmešamo v gost pesto. V skledo damo pasirano skuto, mascarpone, dodamo pesto, drobtine in premešamo v gladek nadev. Za omako premešamo paradižnikovo pasato, oljčno olje, origano in sol. Bučke osušimo z brisačko, v enem sloju jih damo v vročo ponev, brez olja in na hitro popečemo. Eno bučko postavimo na drugo, dodamo nadev in zvijemo v rolico. Omako damo v pekač ali ognjevarno ponev. Dodamo bučkine rolice, posujemo z drobtinami in parmezanom, za piko na i pa dodamo še mocarelo, ki se bo lepo stopila. Pokapljamo z oljem, posujemo z baziliko in pečemo 15 do 20 minut pri 220 stopinjah, pa dober tek!